Hit News kiganiro cyama kibabwira amakuru y'abaririmbyi b'abarundi aho baba bari hose kwisi na cyane cyane ko tubabwira amakuru aba agezweho ashushe tujana n'igihe nko musanzwe mubizi. Dutanguye n'amakuru yacu turababwira ku makuru ya GN kubiko biragaragara kuri sanamu yiwe twabonye iguma isa n'irikira bica bigacika kuko ni sanamu nshasha cyane isanamu y'indirimbo yitwa uw'umujinga dushobora kuronka byinshi GN aza kudusigurira tungere tubabwire n'amakuru ko Pamoja Festival imyiteguro ari yose idonido ni mu mwanya mutonyi. Dutanguye n'amakuru yacu ko nemeje kwibabarira turaza kuri GN aradusigurira iyo ndirimbo yiwe uw'umuji canke umujinga umwanya muto je naca bitubarira ayongera twarira impamvu yayikoze kandi nongera kubwire ko iyo sanamu ya GN nshasha iyo ndirimbo yiwe ishobora kuba yakozwe ku mafaranga yababa imiliyoni 8 z'abarundi mu gihe bavuga ko ari miliyoni 7,900 z'amarundi kurikirana GN. Umuji irabire ingeneza kaka atamucanwa ni danger uko yabaye ni dangerous ni dangerous yes n'amajambo ahari yo kubivuga n'amajambo ahari yo kubidekriva izuba inyenyeri suhinga bw'umwana w'umuntu umuji indirimbo ni umuji no kuvuga umuntu wese yatizera yuko Imana ari mu bintu byose kandi murongo abo umuntu ahinduka no kuvuga mu gifaransa uminyoha ari cyo kigaruka kikaba mu kirundi umujinga donc si umuji ni umujinga hanyuma amasanamu yayo yakozwe muri uburyo bubiri hariho amasanamu asanzwe jewe mbona uko kuvuga amasanamu réel hamwe n'amasanamu jewe ndi muri dessin kuvuga ndi dessin umuntu yacapke ariko araba anime akaba iyo dessin iri muri 2D hanyuma iyo sanamu ikaba yakozwe na nyishirahamwe gitwa Niflux ego akaba ari Burundi yayikoze hanyuma nkaba nashimye kubikora muri design kubera bivuga yuko umuproducteur nico kintu ca mbere yashingiye ko kwikora muri design kuko ni design akora asanzwe yigiye gukora design muri gihugu c'Ubuhindi baragishikino hanyuma nuko azoba ari ubwa mbere azobasohotse video irimo dessin anime hanyuma kucerekeranye n'uburyo naho mwibonye mwebwe nyine muzokibwira cyangwa muzoje kuri Google murabe par seconde uvuga ku seconde amera bayisha kuri dessin anime ego nkaba nshimiye kandi abakunzi banje bose aho bari ku isi yose no mu Burundi kubona umuziki waje abateye bawukunda ego bagahunda Burundi akaba ari cyo bituma nashimye kuri no sanamu yugenda guca no kugira itangure iharerekana idarapo y'u Burundi mu kwerekana yuko umutima wanje ushingiye cyane cyane ku Burundi hanyuma nkaba nongeye gushimira kandi Indundi nkuko muvumba mu jambo nuko iyo site ifasha umuziki w'u Burundi cyane rwose nkamuvuza ati respect Kubijanye na Pamoja Festival tumaze kubona Pamoja ya mbere yabaye mu mwaka uheze baravuga ko reko rategura indi Pamoja Festival bavuga ko bifuza gukorana n'abandi bantu benshi cyane umwe wese kucafise ugwaruka ico ufise akushoboye kose ngo urahawe ikaze muri Pamoja Festival kifuza ko cyo bikintu kinininya abaza kudusigurira kandi ko bikunze bagatera imbere ibintu bikabandanya bigenda neza ko bifuza ko bazotumira n'abaririmbyi baje bava mu bihugu nka Amerika n'ahandi hatandukanye kwisi ko batazoguma muri Afrika gusa kurikirana Pastor Jeff. Cyambere turashaka kubashimiye mwese maraze kuri Pamoja iri yaheze bintu biragenze neza turashima Imana. N'uyu mwaka turashaka gutegura yindi on the 30th of July ito bitogute mu Kirundi but 30th of July turiko turetegura Imana bishashe iniyo date twaciyeho venue tuwebaza kubaki kwa hiyo fasi ama na nyinyi tunaweza tukumkawauliza mkatusemea fasi gani nyingine unaitaka lakini yenye tunafanya tunaongea na wa artist kutoka mbalimbali na watu wengine tunataka kupatana nao sasa tunaandaa turiko turitegura bukebuke lakini iyi mwaka turashaka ibintu
biza cyane cyane rwose kusumba buri mwaka wahejeje. Kirundi ni sawa? Ndio hivyo tuko tuna prepare kidogo kidogo. Timu miko naitia pamoja, vile jina naenda ni kutumikia pamoja. Kila lugha, unatoka wapi, Munoro, Muswidi, sisi wote tukuje pamoja celebrate muziki mzuri na wa artist mzuri wenye napendwa kutoka Uganda, Kenya. Mungu akitake wengine wanaweza kutoka Zambia. Sijui vingine vitaendaje tu, Mungu akitake ndio vile natia hivi. Sababu tunaongea na wa artist wa tofauti. Kuna vile vitu venye vinataishiwa, lakini mjue hii mwaka itakaa fresh vraiment. Biko tunaiombea, najua Mungu tu atatusikia maombi zetu. Hiyo level tutaifikako pole pole, lakini tulikaa tunaanza kuona vile vitu vinaenda. Kama unatembea maji, ile maji ya dipo na kwanza natia mguu kidogo kidogo uone fashion hizi kaenda. Vile vinaendelea hizo stage tutazifika, lakini tunataka tushike pole pole. Vile mtoto anaanza kutembea, tuanze kutembea pole pole. Mimi naeleza miaka yenye inakuja Amerika nayo tutakaa tunafika. Hii dunia yote tutakaa tunafika. Vision ya hii kitu ni kuona dunia yote inakuja Burundi. Kwa hii festival kuona music yenye Warundi wako nayo, kusikia ile sound yenye wako nayo, kuja kuangalia Burundi vile Burundi iko mzuri na watu wazuri na watu wenye muziki. Dunia yote hapa East Africa wamezishewa kushinda wanatoka hapa Burundi. Sasa hii vision ni kusaidia wa artist wa Burundi na kusaidia wa jene wenye wako na makampuni kidogo kidogo kuendeza mbele na muziki yao kuipeleka mbele, lakini muziki positive. Well, vile tuliona kampuni mingi zilikuja lisema hii mwaka zinataka kupatana na sisi. Tumeongea nao, bado watatujibu, siwezi kasema wamejibu, lakini pingekaa mzuri kama wote watu wenye tulitumika nao wote wakuje na wengine wajiongeze, Mungu akivipende. Lakini sasa hii siwezi kasema huyu na huyu haiko on board, because tumewafikiria, tuko tunaongea nao, tutakubaliana kwa vitu, lakini vingekaa mzuri kama watu wote wanakuja kusaidia hii event ya mzuri sana. Kwa Kirundi wanasema ichivugo cy'umunsi. Ichivugo cy'umunsi. Afuta nitivia kwa Kiswahili. Leo chenye kana nasema Mungu ametuleta hapa duniani na kila mtu Mungu amempa ngabire zake, amemupa ability zake. Mungu hataki ukufe na hizo idea zako uko nazo. There is nothing that is impossible kama una focus. Na wajene wa Burundi nataka kama uko na ndoto mzuri zenye zinapeleka inchi mbele, zinapeleka familia yako mbele, zinapeleka watu wako mbele, zenye Mungu amekupatia, usikufe nazo. Wanza pole pole. A journey of 1,000 miles begins with one step. Sijui sio kubivuga gute. Bivugo kwenye unavyomva. Yes, kama unataka kufika mbali, unaanza na nini? Na step moja. Na kingine kitu mmejifunza, kama unataka kuenda vuva, kwenda wewe peke yake. Lakini kama unataka kufika mbali, kwenda na waenzi yako. Ndio vile tunashimia Indundi na watu wengine wenye wamekuja kutusaidia kwa hiki kitu na tumeanza. Nasema tutaweza tukafika mbali kama tunatumika pamoja. Asante sana Pastor Jeff. God bless you guys. Hit news kiganiro cy'amakibabwira amakuru mashasha ya abaririmbyi bahani wacu. Murakoze.